ngisekhaya manje ngisendaweni yasesandlwane la ngisebenza khona bese ngisekhona siyabona-ke la ukuthi bathelekile-ke abantu-ke namabutho besekhona njengamanje esikhona enkulu wazibuntala esinayo njengamanje kuyiyona ngesithathe sibeke ukuthi usuku lwangomhla ka-22 kuJanuwari kwakwenzakalani ngaziphi iy'khathi asikubize cha ngiyathokoza kakhulu sizobhubha la singaza unqoba kaZulu enqoba impi le yamaNgisi nabanye ababeqhamuka eFrance sibanqoba siphethe umkhonto namahawu bona bephethe ibhamu lokukhombisa ukuthi ukubumbana kwethu sakwazi ukunqoba usho ngamanye abazali abantu ababumbene bayakwazi ukunqoba noma isiphi isigameko noma kuthiwa impi ezayo ebheke kubona ihlome kangakanani kodwa uma bebumbene singabumbana-ke namanje sinqobe iy'nkinga esibhekene nazo njengesifundazwe KwaZulu-Natal neNingizimu Afrika ne-Afrika yonkana iy'nkinga zobubha, iy'nkinga zendlala, iy'nkinga zokubulawa nokuhlukunyezwa kwey'ngane nabantu besifazane, iy'nkinga zobugebengu ey'bhekene nesifundazwe nanokuthi intsha yakithi ikwazi ukuthi iqhubeke ifunde njengoba sazi ukuthi sikhuluma ngo-FYR manje o-Artificial Intelligence singakwazi ukuthi ngokubumbana nje sikhulume ngazilinye sibize abaholi laba abakhona kwey'nhlaka ezahlukene emphakathini nakuhulumeni kuzoxoxa ngey'nkinga esoyibhekene nomphakathi ukuhlala phansi nixoxe nibumbane kuyakwazi ukuthi kwakhe isizwe isifunda saZulu-Natal singesesiqhakazile kodwa esidingo siqinise ukuba zonke iy'nselelo esibhekene nazo sikwazi ukubumbana silwe nazo yazi ukuthi le mpi lena yaba nomthelela omkhulu ngisho emazweni ase-Afrika nje bazi ukuthi uyawulwela umhlaba wakho uyakulwela lokho ngamagugu isilucetshwayo esilele laphana enkandla savikela lokho kwakubunjwe ilembe leqamanya amalembe ukhalipha elilele laphana kwaDukuza isilushabi ngoba yena wabumba lesizwe lesi yena-ke wasesevikela lokho ukuthi kungabi bikho ukuhlakazana nokuphela kwamagugu ethu nobuthina njena lokwadathi ngisho sopolitiki ngizabalazo ka-1912 waqalayo nje ukuqala sekumzabalazo wepolitiki kodwa wawufundela laphaya ukuthi amakhosi nezizwe zazivikela ongakwazi ngoba laba abamhlophe babefuna ama-minerals lapha ezweni lethu befuna ukuqeda nje nangobuthina ukuze sigcine sesenza lokhu ukuthi beyimkhovu yabo kodwa ngenxa yokubumbana kwethu sakwazi njengesizwe ukuthi sikwazi ukunqoba njengoba sizokhumbula-ke namhlanje nabancane izwa nezizukulwane zihlale zazi ngalo mlando osemqoka wesizwe futhi kubalulekile ukuthi nabancane kube khona indlela ukuthi kubhalwe ngalezi ngalo mlando laba babhalayo kube nemidlalo ebakhona kuma-televisions kube nemidlalo ekhona ama-community radio station akonke ama-radio ukuze kube sikwazi ukonga umlando osemqoka lo wokunqoba sizento abenengcweleke la ngoba into abengcwele la esonja sikwala lokhokho belwela thina sonke senza umlindela nje senze kushake wokuqala ibona bokuqala uZulu wakwazi ngoba-ke amaNgisi esedlule iy'ndaweni eziningi kodwa uZulu wakwazi kwanoma ngo-2 hours wayesekwazi ukunqoba ibuphi lobuhlakani akasebenzisa engaphethe iy'khali eziyingozi kodwa ey'phathela amahawu ney'mbovu nenduku ilokho sengiphawulile kobumbano ubunye nje uma nibumbene nilalela osuke ekhomba indlela senizokwazi ukunqoba abukho ubuhlakani obudlula uma ufuna ukunqoba iy'nselelo obhekene nazo ukuthi kube khona ukuzinza kube khona ukubumbana.